The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. We live one day at a time. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." 2 Chronicles 7:14, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land." Before we continue our Bible study today, ug sa dili pa kita magasugod, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us examine our conscience. Kung naa ba kita'y mga sala diha, kay kining mga sala nga atong nahimo, nabuhat karong adlaw, kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios, then mahimo lamang kining babag. They become barriers to our study of the Word of God. Busa, atong gamiton karon ang prinsipyo sa atong pagpasiguli, sa atong pagkikambitay ngadto sa Dios. Restoration of our fellowship with God, and
recovery sa atong pag sunod yun sa pulong sa Dios nga kita mapun-an lamang sa Espiritu Santo sa diha nga kita mogamit niining 1 John 1:9 principle. 1 John 1:9 sa gisulti. Sa in English nagasulti kiniog. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wala lang kanimo dili magtotoo. If you are an unbeliever, dapit ka sa paggamit din ng imong free will, imong kabubuton, sa paghimos labing minungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa, sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita pag-usab nining adlaw. Timaylan kini o Dios nga imo kami gihatagag kay gayunan sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong o sa pagpatubo sa among kalag. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga dili na mo ikatandis bisag unsang bililhong butang nining tibuok universo. Kaya ang imong pulong ug ikaw mao man lamang ang dili na mahanaw hangtod sa hangtod. They are the things that will never disappear. Your word says, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Umani kami karon sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong kamatuoran, pinagis paggahom kanamo sa Espiritu Santo. Salamat nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan namo ang mga subscribers o mga kahigalaan atong mga igsoon diha ni Kristo. Fellow believers, kaninyong tanan welcome sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Now, of course, we should remind ourselves over and over again, and as much as possible, di na gyud din makalimtan nato nga we have steps to make in order to make this Bible study or every day Bible study worthwhile. So mo kini ang mga lakang kinahanglan nato nga kita magbaton sa atong pagkamapaubsanon ngadto sa pulong sa Dios sa awtoridad. So let us have that humility, maintain an open mind, bukas nga pangunahuna, and then kinahanglan ta mo punting mudupot gyud sa atong pagtutok sa mensahe, not necessarily on the messenger. And then tanan nato mga hunang mga tawahanon, mga suliran o mga gumunha ug unsa pa, kini ato ibilin dito sa gawas. Let us leave all our human viewpoint thinking, problems outside. So, dili kini makabalda sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So, kung musunod kita niining mga lakang, then ang Espiritu Santo will take control sa atong pangunahuna. So, timanan nato nga ang Dios is no respecter of age, person, profession, or status in life. Okay? And His word will never go back to Him void. Okay.
Well, that's just to remind ourselves. Okay, padayon kita karon sa atong tunanan nga giduputan natos pag hisgot, pagtuki, the unfailing love of God. Why pagkapakyas nga gugma sa Dios. O ato namang nakita ato mga past lessons ka ang Dios Espiritu. So dili nimo higugma, simba. We cannot worship, we cannot adore, we cannot respect or honor God. Pinagi sa paghanduraw lamang, no? It cannot be. Dili ka makasimbag handurawan. Mao nga kayang Dios may mismo nagasulti nga siya Espiritu. Okay? He is a spirit. And those who would like to worship Him must worship Him in spirit. Okay? And truth. Ang pasabot niya ng worship Him in spirit, pinagi sa Espiritu Santo. O ang truth, mao ang kamaturan. Kinahanglan na kay kamaturan diya sa imong kalag, sa imong pagsimba sa Dios. That is how to worship God. Why laing paagi? Di nimo mas simbang Dios pinagi sa mga tawhanong pamaagi. Okay? Now, let us give you some points of doctrine bahin gihapon niini nga. Ang Dios maoy pahiluna, nagapahimutang sa universo. God is running the universe. Yes. Now, He cannot be fooled. God is a genius in His omniscience. Sa iyang pagkasayod sa tanan. Ang iyang pagkasayod sa tanan perfectly knows what is going on in the world and what is going to happen in the future. So, kining na pangitabo sa atong kalibutan karon. Nasairan, of course, sa Dios. Isayod siya sa tanan. He perfectly knows what's going on in the world. Kini karong mga pangitabo, sama nining gikagubdan sa tibuok kalibutan nga coronavirus. Kani, nahibawan ni sa Dios. O what is going to happen in the future. Nahibawan ning tanan sa Dios. He knows the possibilities. He knows the probabilities. God knows about the past. He knows about the present, and He knows about the future. So, God knows practically everything, tanan. Apan, paminaw, there are only two things that God cannot and does not know. Okay? Ngali karon pagka makadungog din eh. Doon lalay duha. Nga dili siya, wa siya masayod. Okay? O dili siya makabuhat. Number one, unsa maning duha ka butang that God cannot and does not know. Number one, He does not know how to violate His own character. Dili niya mabuhat na. Ang ikaduha, He does not know how to send an unbeliever to heaven. Dili siya makahimo na. Okay? So, mo lang duha ka butang. Di man ina na, ha? Two things that God cannot and does not know. He does not know how to violate His own character. And that's number one. He does not know how to send an unbeliever to heaven. Number two. Now, alang nato ng mga magtotoo, for us believers, gimanduan kita sa pulong sa Diyos, pahimangnuan kita. Don't ever try to build your happiness on the following. Okay? Niya ay mga punto din eh. Ayaw, gyud, ayaw. Ayaw ibasi ka na imong pagpangitag kalipay ni ining mga butanga. Ang imong kaminyoon, ang kanang sex, labing illicit sex. Dili. You cannot build your happiness on this. Booze.
Ang ilimnon ba makahubog? Drugs, dili. Fame, pagka bantugan inila, dili. Material things, labaw na. Mga tawanon, mga kalibutanong mga butang, dili. Money, nasamot na. Dili. People, no. So, mao niya ang ipahimang nuspulong sa Dios. Don't ever try to build your happiness niadtong mga butanga. Instead, try to build your happiness on the first scale of values. For believers, unsa man nag-una nga scale of values. Alang ka lang mga magtotoo. Bible doctrine. Pulong sa Dios. Di man nga itong Kristuhanon, we are supposed to live that sophisticated, unique, fantastic spiritual life nga gitawagan na sa Grigong pulo nga eusebia, godliness. Now, unsa man kining pagkinabuhi nato nga spiritual life, this is what we call the Christian way of life. Inundom ka ba sa definition sa Christian way of life? It is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Og ang spiritual way of execution niining spiritual life nga itong isgutan is through the faith rest drill. Faith rest drill. So, kung ikaw napunan sa Espiritu, kanus aman ta mapun-i sa Espiritu Santo. Review ni. Paglabas lang sa itong paramduman. Unsaon man o kanus aman ta mapun-i sa Espiritu Santo. Sa panahon nga, we are free from any personal sin, like mental, lingual, overt sins. When we are free from any of those sins, then we are filled by God the Holy Spirit. Mapunan ta Espiritu Santo. And simultaneously, kita mahibalik sa atong pagkikambitay sa Dios. Our fellowship, you see. Mao na nga, gamito na to ang faith rest life or drill. Kay kinigod, ining napunaan na ta Espiritu Santo, we are walking in the light. Galakaw kita sa kalamdag, kahayag. We are walking in truth. Nagalakaw kita sa kamaturan. We are walking by faith. Nagalakaw kita pinagi sa atong pagtuo. Now, kini ang gitawag og divine viewpoint, influence and historical impact. Lifestyle na sa atong pagkakristuhanon. That is supposed to be our lifestyle. Kaya kita gud nga mga magtotoo, gitawag naman tas pulong sa Dios nga trichotomos. Nomdom ka ba? Nga itong mga tumos. Itong ipangisugulan, trichotomos, dichotomos. Ang dichotomos, duhara na nga komposisyos tao nga dili magtotoo. Okay? An unbeliever is called dichotomos. Kay ang komposisyon niya, lawas raman og kalag. So, siya labot sa Dios, why labot ang Dios kaniya? Dichotomos man siya. Mao na nga, ang pulong sa Dios na you must be born again. Ingnan si Nicodemus ni Ginoong Jesucristo. Nangutaan na mangubuto si Nicodemus. Unsa man pagkaluwas, maestro, iya pag ang gitawag gi-address pag yung maestro sa Ginoong Jesucristo. Maestro, unsa man nato pagkaluwas? So, nang miingon tubag dahil sa Ginoong Jesucristo, you must be born again. Nicodemus, you must be born again. O, sa niya nga na born again ka, pinagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang, then you become trichotomos na.
dili na dichotomous, trichotomous. Ngano man, ana kay lawas, kalag, og tawhanong espiritu. Body, soul, and human spirit. Ninomdom ka ba? Yan tong pagkalaglag sa una na itong ginikanan nga si Adan o si Iba. By the way, originally, sa wapan sila malaglag, pinagi silang pagsupil sa pasidaan sa Dios nga dili pa kanon sila niya itong bungas kahoy sa pag-ila sa mayog dautan. Si Adan, ginganlan na kanto siya originally Ish, I-S-H, mo ito iyangan original. O ang bae, sa kanang Iba naman siya sa pagkalaglag nila, ang iya pong original nga ngan, Isha, I-S-H-S-A-H. Okay? Isha, mo ito iyang original nga nagkaroon. When Adam and Eve fell in the Garden of Eden, ang ilang human spirit, ang ilang tawhanong espiritu, ning kuyos. Sundan ni, pagayo. Ning kuyos, hing ok-ok. Marag mo ni mga synonym sa Visayan. Hing kuyos, hing ok-ok, hing hiyos. O sa in English pagod na, shriveled up. Mo na in English. So, when our first parents fell in the garden, their human spirit, didn't have sila human spirit. Kaya trichotomous man sila originally. They were created perfect. Nakaroon sa pagkalaglag nila, ang ilang tawhanong espiritu ning hiyos lagi. Yung ok-ok, yung kuyos, shriveled up. So, wala, na-dormant na. Kay, wala man. So, they became dichotomous. Lawas na lang o kalag. They became dichotomous because their human spirit was inoperative, non-energized, inactive. So, mo na descriptions in English, ha? Ang ilang human spirit na inoperative, non-energized, inactive. So, mao na. Kung dili ka magtotoo, if you are an unbeliever, you are very unhappy, very lonely, abnormal, confused, weird person. I'm sorry to tell you, nga mao na description gyud. So, kung dili ka magtotoo, makaluluoy ko ka. Masulubon ka, dili ka normal, libog ka kayo, nagkagubot lang imong panguna-una, murag weird lagi. You are very unhappy. So likewise, carnal believers are. O magtutuo ka, pan carnal ka, na maupod na. You are very unhappy, very lonely, you're abnormal, confused, weird person. Kay, unsa may disenyo gyud sa Dios? Ibaw kung sa disenyo sa Dios, sa tao, that man has fellowship with God. Nga makapanag-iya siya o pakikambitay sa Dios. Mao na una. Ikaduha, that man live a happy life, abundant, purposeful, and meaningful life. Mao na ikabubuton sa Dios. You see? Naon sa man niya pag tagamtam niya na kung unsa carnal siya. I'm talking to about a believer. You see? Now, so a believer can be distracted ba by a number of reasons. Mahimo. Mabalda siya masamok ba lang. A believer can be distracted by any of the following. Na mo tong isgutan din nga sex, job, children, people, boyfriend, girlfriend relationship, material things, mga gini. Mao ni ginganlan ni og
volitional distraction. Volitional distraction. Kabalda. Makakanang sabay synonym sa Visayan. You are distracted. So, ang sala ug ang dautan, sin and evil, sama rani sa usa ka sakit, is like a disease in a person that when it is not treated early, kung dili nimo na tambalan sa sayong panahon, it's going to get worse. Musamot ka na. Grabe. Now, ang tanang tao, by the way, all people have a value system. Okay? Now, unsa may mando sa Dios. Do not be involved in the value system of the world. Ayaw. Ayaw pagpalambigit ni. Nabitaw ng iyang pulong diya sa Roma 12:2, unsa man. Be transformed by the renewing of your mind. Na, human ka maluwas. I'm referring now to a believer. Human ka maluwas, fellow believer. Ikaw have to undergo the what we term spiritual epistemological rehabilitation. Okay? Post-salvation spiritual epistemological rehabilitation. Taas-taas na pagka-describe. Now, kini in short, mao kini ang pulong sa Dios pagtuon nato sa atong para sa atong kalag aron kini motubo. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now kini mga butang atong gisungutan, by the way, may kalabutan gihapon kini sa atong uluhan the unfailing love of God kay ato ning gisusi ang atong bahin ngadto sa atong relasyon sa Dios nga makita nimo ang way pagkapakis nga gugma sa Dios kanhi kanato. Ato ning gisgutan kining kahimtang nato. Okay? Dati man as believers, ang atong ingnon ta divine postman is the pastor teacher. Ang magtutudlo sa pulong sa Dios mao ni atong gitawag og divine postman. He delivers God's message. Okay? Kaya ang pastor teacher, by the way, ngano mang pastor teacher man, dili kay pastor lang. Sa pulong sa Dios, di gyud na mabuwag. It's hyphenated. Okay? Pastor teacher. Pastor teacher. Kaya ang pastor nagatudlo. Hindi siya magtudlo na wa siya mag-function sa tinuod niyang pagpastor. Now, ang pastor teacher kanang mao na ang mensahero sa Dios, okay? He is the mouthpiece. A pastor teacher did not write the message. Dili siya ang nagsuwat, but God. Thus, a pastor teacher is only a messenger. Ano kung iyon mo? Now, ay mga prinsipyo akong ihatag nimo. How a believer spends his time determines the quality of his life. Labihan gis pagkatinuod niya na. Yun sa man sa pagpahimos sa panahon sa magtotoo, yun sa niya paggamit ba ang iyang panahon. Mo'y magadeterminar sa kanang kalidad sa iyang pagkinabuhi. Kay ang klaro gyud sa pagpahimangno nato sa pulong sa Dios nga we must be guided by Operation PTA. Inomdom ka ba nitong Operation PTA? P, we must be in the right place. T, we must be at the right time. A, we must be with the right attitude. Naman Operation PTA. We must be guided as believers. We must be guided by Operation PTA. We must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Sabot.
You must be at the right place. Karon, niya ta sa husto, tukma, gyud nga, dapit, nga nagatuon ta sa pulo sa Dios. Kaduha, niya gyud ta sa tukma, gyud nga, panahon. This is just the right time that God wants us to be. So, right time with the right attitude. What is your attitude towards the Word of God? Positive or negative? So, you have your volition. For you, believer, use your volition. Do you want Bible doctrine or disaster? Choose. Papilion ta. Buot batas pulong sa Dios ang kamatuoran o ang may disasters binsaya katalagman na mo na papilion ta pulong ba sa Dios o katalagman. But the future of an unbeliever, bawa naman ka kung sa may iyang kaugmaon sa dili magtotoo, he's going to wind up in torments. Ano sa maning torments? Na dili ni purgatorio, wa ni pulong sa Dios ng pulong ng purgatorio. There's no such thing. Adto siya, he will wind up in torments. Baka kung saan torments? Kasakitan. Okay? A warm-up spot ni, dili pa ni mo impyerno, dili pa. Or lake of fire, dili pa. So, he is going to wind up in torments. Kaduha, then in the great white throne judgment. Okay? Ug finally, in the lake of fire, adto siya mo ultimately end up. Ug kana gitawag ra bagyo na God's garbage dump. Just imagine. God's garbage dump, kining lake of fire. And that is the most horrible, ominous scene and place to be. Kaya naman, unsa may description yun ning lake of fire, God's garbage dump. Well, there is maximum darkness forever. There is pain forever. There is hunger forever. Thirst, itchiness, katol, anger, kasuko, kalagot, loneliness, kanang kasubo, kamingaw, maximum boredom forever. Na imo pagkalaay hangtod na sa kangturan. Unsa pa? There is maximum frustration forever. Pagmahay. Mao ba na? Frustration. It never runs out of fuel. It will be burning forever. There is no more escape forever. Di nakaka-eskapo. Matanggong ka na dito hangtod sa kangturan. Again, this place is the most horrible scene to be. Ato lang nagilakbitan ang mga punto din kay menungdanon kini sa atong paglabas kanunay sa atong panumduman. Now, in another note, bahin ining Unfailing Love of God. Abrihin mong Biblia karon diya sa Roma 5 versikulo 12. Okay? Romans 5:12. Nagaingon kini sa in English. Ako basahin sa in English. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, kining sin, in the original Greek word is hamartia, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Now, si Ginoong Jesucristo mao ba ang last Adam, katapusan nga Adan. Now, mo sipsay taga mahitungod ni Maria. Kinsas Maria? Inahan sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. His humanity. Dili siya inahan sa Dios, That is
pagtuis ra ba na sa kamatuoran. Dili. Wa manginahanglan o ginahan ng Dios. Hingpit gud siya. Sabot ka? So, tanawa na ha. Pagtulunan ka na sa relihiyon that Mary is the mother of God. She cannot be. Okay. Nga naman, si Maria, din na siya ay kinaiyang magasasala. She possessed an old sin nature, just like anybody else. Ng mga sakop sa kaliwatas tao. Now, niyas Marco 6:3. Kung yung mga brihan po ng imong Biblia diha sa Mark chapter 6 verse 3, Mary had children after Christ. Nanganak si Maria. Ang mga anak human ni Ginoong Kristo. Mary had no perpetual virginity. She was only a virgin when she conceived of our Lord Jesus Christ. Sa pagpanamko niya. So, adto ta dayon sa kang Ginoong Kristo. Si Ginoong Kristo had to be human to be our Savior. Gikinahanglan na siya mahimong tao aron kanang mahimo niya nga pagkamanluluwas. So he had to be human to be our Savior. So, si Ginoong Kristo mao nga atong manluluwas, mediator, tigpataliwala. Unya, siya ang saserdote o hari. As priest, as king, kining iyang pagkahari, descendant of David. Okay? Kaliwat ni David. Now, dihas Lucas 2:52, ato naman po ning i-quote po. Si Ginoong Kristo grew up in stature and in wisdom. That is what it says in Luke 2:52. Now, ang ngalan nga Jesus, mao na ngalan niya sa iyang pagkatao. That's his humanity. Apan ang Christ, ang iyang pagka-Diyos. So, Jesus Christ. Jesus, humanity. Christ, deity. Now, kadtong Lucas 2:52 nga ingon nga our Lord Jesus Christ grew up in stature. Kining grew up. Ang buot pasabot niya na, Greek, original Greek. It is prokupto. Now, kining prokupto, it is in the indicative mode, imperfect. Pagpamutang niya. Ang buot pasabot niya prokupto is to cut away. Sabi ni Saya, pagod, hagbas. Ang sabot, pag-abante, not only pagtubo, kining grew up. Okay? So, mitubo si Jesus Kristo. Grew up in stature and in wisdom. Okay, now, si Ginoong Kristo is co-equal, co-eternal, and co-infinite with the God the Father and God the Holy Spirit. Okay? So, mo ka na ang iyang kahimtang. Co-equal, co-eternal, co-infinite. Sa Diyos nga Amahan o sa Diyos Espiritu Santo. Kini silang tulo nga sakop sa balang Trinidad. They all possess exactly the same divine attributes. Parihas gyud sila. Apan si Ginoong Kristo, paminaw, si Ginoong Kristo is different from man in that He is God. He is different from God, pod, in that He is man. Nakuha ni mo? Diferensya siya, lahi siya sa tao tungod kay siya Dios. Og lahi po siya sa Dios tungod kay siya tao. I hope nasabtan mo na. Now, kinis Ginoong Kristo na tao siya as a perfect man pinagi sa birhin nga pagkahimugso through the virgin birth. Si Maria,
the mother of the humanity of Christ. Siyang pagkatao, dili perfect. Mary was not perfect. She was a sinner. Sabtagi na. In that she possessed an old sin nature. She was not impeccable like our Lord Jesus Christ. Why laing impeccable ang Diyos ra o ang Diyos nga nagpakatao nga si Ginoong Kristo. Now, so atong balikon tong Lucas 2:52. The Lord Jesus Christ kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and man. Now, it was the Lord Jesus Christ humanity that is referred here. May gihisgutan ini, not his deity. Okay? Now, sa Binisaya pa ni, pag-abante, pag-usbaw. Okay? Prokopto lagi katong kung giingon mo di padugay. O it is put in the indicative mode imperfect. This tense in the indicative mode means this happened and continued to happen. Now, prinsipyo gihapon atong nisgutan. There is no way that man, a believer, hisgutan nato ni, can glorify and please God. Wala. Why tao ang makahimaya sa Diyos? Ang Diyos ra ang makahimaya sa Diyos. Now, Hebrews 11:6, ninumdum ka ba? Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. So, ang pagtuo lamang is the only way. Sabot ka? Bito sa Roma 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang imo kunong pagtuo, mo abot lang diha kanimo, pinagi siya mo pagpaminaw sa pulong sa Dios. So mo nangamando sa pulong sa Dios. 2 Peter 3:18, balik-balikon gyud nato. Buahan din na gyud na nimo makalimtan. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lucas 2:52 again, the Lord Jesus Christ advanced, meaning increased in wisdom and stature. Muna, siya ang modelo sa pagtubo diha sa kahibalo. Okay? So, kahibalo og sa grasya sa Diyos. Now, let us remember this, that a believer can only function effectively sa iyang espirituhanong kinabuhi sulod sa usa ka dapit nga may gahom. Unsa man na? Atong itawag kini operational divine dynasphere. Mao ni ngan sa atong dynasphere karon in the church age. Ang iyang Ginoong Kristo kay siya man gyud ang original nga misugod yus pag kanang puyo nining dapit nga may gahom. Ang iyang dynasphere gitawag og prototype. Ato naman po ning gisgutan na pandi gyud ang kalimtan. Prototype is the name of our Lord Jesus Christ, divine dynasphere, while he was still on earth sa iyang unang pagani, first advent. So, prototype ang ato karon, operational divine dynasphere. Now, just as our Lord Jesus Christ functioned and fulfilled sa kabubuton sa iyang langit ng amahan, sud niya ng iyang prototype nga divine dynasphere. Maura man ay dapit nga imo matuman ang kabubuton sa Dios. That's the only place. Apart from it, wala. Di gyud. So, timan nila. Therefore, every believer must accept responsibility for all his decisions in life. Kita ra man gyud manubag sa atong mga desisyon nga himuon sa kinabuhi. Ano yung lanog volitional kanang responsibility.
You see? So mao na nga sa matag desisyon nga itong himuon sa kinabuhi, di ba nila? We are the only one answerable, responsible, and accountable for all the decisions that we make. Walain. Now, tingali mo yung di-influence mga ko niya akong amigo. No, influence tong iya. Kinsa may mohimog desisyon, siya ba o ikaw? Ikaw man. Kasabot ka. Because you are the one who make decisions, mo na ikaw may answerable, responsible, and accountable. Yan ang imong mga desisyong himo. Mo na nga, usa lagi sa paborito na kong principle sa pulong sa Diyos is, man is always a product of his own decision. Na, okay, pangutana, what is the common objective of every believer? Unsa man? Ang common nga tumong o tuyo sa matang magtotoo. Iyang tuyo ba sa kinabuhi? Spiritual maturity, that is our common objective. No makakabot na ginitaan na, mao ka ni dapit nga ginganlan o capacity stage. Capacity na kay katakos. Katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat ng mga panalangin, katakos sa paghigugma, na mo na. Katakos paghigugma sa Diyos. You see? That is what we call reciprocal love. Imo na lang kanang baslan ang gugma sa Diyos. You see? Of course, we love God because He first loved us. Siya may naguna paghigugma ka nato. So atong unsa basla ng iyang gugma, reciprocal love, pinagi sa pagtubo diyan sa pulong sa Dios, sa grasya o kay balok ang Hesus Kristo, aron makabot nato kanang atong giingon og spiritual maturity. You see? Panalitan karon magtuon ta ni mga puntuha. Imo ginang i-absorb. Lagi na. Operation SLBA. Ayaw na ginagkalimte. Study, learn, believe, apply. Study, learn, believe, apply. Allah, adlaw-adlaw. What you learn karon, imo na ka nang unsa. I-absorb na imo naman ang gituuhan o karon, imo na magapit. You see? Sa imong paggamit niya na, then nag-anam ka og tubo. Ang imo kalag, anam kag tubo. Imo na nang gamit sa mga lawang panginabuhi. Mo na divine viewpoint lifestyle ng imong ibarugan. Imong pananaw sa kinabuhi, Diyos no na, dili na kalibutan nun, di natawhanon. Ang pulong sa Diyos na nagaon sa dumala sa imong kalag. Resident in your soul. So mo na, hangtod nga magkabot nato ang spiritual maturity. Okay? Now, bahin sa atong Ginoong Jesucristo on our Lord's part, while He was in this world, He encountered all kinds of testing. Ibaw ka ba na? Iyang kanang katagbo o kasugakon niya, natubang niya, kanilay mga pagsuway. Our Lord never got out of the divine atmosphere. Wala. Wag yun siya mo gawas niya na during His hypostatic union. Wala. Thus, He never committed a single sin. Mo na. Wag yun siya makabuhat o biyag gamayng sala. Wala. Never. Impeccable. Okay? That is why our Lord increased and advanced in wisdom and stature. Muna, di ba na itong Lucas 2:52. Now, sa diha nga kita nga mga magtotoo, okay, bahin na to ang mga magtotoo.
When we believers reside in this divine dynasty, operational divine dynasty, actually, kung tuwa ta magpuyo nining dapita, nga may gahom sa Dios, we are redeeming the time. Ibaw kayon say, isultis pulon sa Diyos bahin nining redeeming the time. Kini redeeming, kini bang atong ibuhat nagtuon ta sa pulon sa Dios? This is the process of redeeming the time. We are not wasting the time. We are purchasing the time. Atong ipalit. Atong ipahimuslan. You see? Mando sa Dios. Redeem the time because the days are evil. Ano? This is what we are doing. We are redeeming the time. Tungod kay aning adlaw kining atong mga ining atong panahon karon dautan. Redeem the time because the days are evil. So, outside of the divine sphere, kung tuwa ka sa gawas, no, sabot kung tuwa ka sa gawas, tuwa ka sa dapit nga may gahom ni Satanas, cosmic dynasty, duha ra bagyon. Di magini pa lupig ni si Satanas, duha gyud iya. Usa ang Dios, duha gyud iya. Sama nang iyang CD1 o CD2. CD1 mo na iyong arrogance complex. CD2 hatred complex. Na mo na outside of the operational divine dynasty nga atong puy-anan, our residence, okay, nga giandam sa Dios kanato nga puy-an. Now, kung tuwa ka magpuyo dito, you are free from any mental, lingual, or overt sin. Wala kay sala. You see? You are sinless. Ang uban tingin lang, marag mo sinta, nagbiha, sinless ko, no? Tinood na. Mumanta magama nini. Na manis pulo sa Dios once tuwa ta magpuyo nining dapit nga may gahom sa Dios. This is the protocol. Iba kung sa mga nini, the protocol plan of God, the Christian way of life. This is God's power system. Ano sa pa? Kanang the Christian way of life. Daghan kinik mga synonym, mga ngani ni. Basta kay mo ni dapit nga may gahom sa Dios. So kung naata magpuyo, we are free from any sin, then that's the only time you can fulfill and execute and perform this spiritual Christian way of life. You see, morning bahina nga kita makatuman. We can execute the protocol plan of God for our life. So, our Lord Jesus Christ was filled with the Holy Spirit, of course. Kanunay siyang napunan sa Espiritu Santo, beginning at His physical birth. Dito yun magsugod. Punan na siyang daan sa Espiritu Santo until His spiritual death at the cross. Just imagine mo, ito'y nakapa himo ni Jesus Kristo ngayon sa mananaog. He was a winner. You see, sa diyang miingon na siya, namulong na siya, tetelestai. Sabot pa sabot. Nahumana. Humana. Ano sa man nahumana? Ang iyang misyon. Iyang kanang tuyo sa paghanin ng kalibutan ng pagpakamatay tungod sa itong mga sala. Tetelestai. It is finished. So, siya, si Ginoong Kristo, napunan sa Espiritu Santo, gikan sa iyang pagkahimugso, physical, hangtod siyang kamatayong spiritual dito sa cross. Now, John 3:34. For God giveth not the Spirit by measure unto him. Anbot pasabot, not for God giveth not the Spirit by measure. Ambot pasabot nini is no limitation. Why kinutuban? You see?
Now, inside the spiritual life, sud ni ining espirituhanong pagkinabuhi, there is no limit to God's power. Wow! Sabot ka? Why limit Why ginutuban? So it is your positive volition that God is after. Mo niyang giagad sa Dios nimo. Ang imong kabubuton nga positibo. That's why it's a matter of choice. Mo ni prinsipyong mo barog yun kanunay. It's a matter of choice. So ang Efesios 5:18, be filled with the Spirit. Do not be drunk with wine. Ang mga pasabot nining, do not be drunk with wine. Do not be controlled by your old signature. But instead, be filled with the Spirit. Ephesians 5:18. So, mao na nga John 1:14, and the Word was made flesh. Si Ginoong Jesucristo, ang kaning naghisgot niya, hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. And this took place at His virgin birth. He immediately resided dito sa iyang prototype divine atmosphere. Sa iyang pagkahimugso. Until He commended His Spirit. He dismissed His Spirit when He cried out while hanging at the cross, Tetelestai. It is finished. Luke 23:46. Kung mga itong gisundan sa kanang bungat niya, Father, into thy hands I commend my spirit. Pater, in manus tuas commendo spiritu meum. So, Acts 1:8, our Lord Jesus Christ said, the Holy Spirit will come upon you. Ato ni ipadayon ugma. Dinita mo una. Dini mga punto nga gikinahanglan sa atong paghinumdum kanunay. Nga mga mahinungdanong mga punto sa doktrina. Nga gikinahanglan nato nga masilsil sa atong alimpatakan, sa atong kalag, aron mao kini nga atong magamit kayo sa atong padayon sa pagsibog sa unahan ingon nga mga Kristohanon. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Ning imong mga kamaturan nga among gitun-an karong adlaw hinaot nga kini mahimong bahin sa among kalag ug nga kini mo tuyok-tuyok na gyud sa among kanimuot. Salamat sa among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining mong ministry o Diyos. Gamita kini sumala sa imong kabubuton in a mighty way. Gamita kini. Dada kami pagbalik ugma dinhi ron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.